Kapitan Enteng! Sino ti tantan-awam di tatawa dungaw? Kitam ti tersena ni Marikwanang. Apay manan? Kitam naurnong dagiti delivery rider. Aywan. Ado manan ti nakapila nga deliver iti sangwanan ti tersina ni kagawad ko anak. Siguro akit ado ti in-order na iti online. Pasikat abaak. Anyat ko na dungaw. Sino ti pasikat? Na, Ni kumarim akwanan. asino pa'y kumangay? Ah, Masapul mat nga ipakamo na nga agsisinukat dagiti ag-deliver ijay balay na. si kakit di madungo. Katuan, mate. Ay na, umapal ka lang iti kumarim. Anya ter aramidem dito'y balay, Maribanang. Maray, nagawid ka din ni Paribadong? Saan pa'y, Maray? Adda kanupay napatag nga ilakad na ijay launyawn. No kasta, mabalin nga raw nga agistan bayak paila dito'y balayaw, Maray. Na, sino nga itagluto iti kanon ni Kapitan inton alas 2? Ay, nakaluto akon. Ay, amom, Maray. Nagsakit tila payag ko ang makangkangag kadagiti motor nga agsisinukat nga agi-deliver iti tersena ni Marikwanang. Iso tituyak man pailaan. Ay na, Maribanang, sika talaga. Pasikat dahi dya ako, Marita. Masapul nga ipakaam muna nga agsisinukat ag-deliver iti balay na. Saan mo't siguro akasta, Maray? Ay, basta, masurunak. Ay, kanayon nga order iti komporme. Di mo ibaga nga umapal ka kenkwa na, Maray. Ay, saan Anya kumangay ti apalak. Kabailak mo ti agorder iti online no kayat kaw. Oh, kabailang magayam, di agorder ka mangamay. Integ, Anya manan dungaw. mabalin ka de nga ibaon ka nga agload. Si kalatan na. Sana balay ta si dagmatla ang titersina ni kagawad ko nang. Ay, jak nga rod kayat ti mapan iti tersena na. Ay, maasarak ngamin no makitak ti ropa na. Alan inkan agload ta kasapulak launa ay. Man, ano ay ano si katimapan? Mapankawan no saan? Mutoy nga ro din. Sa kunti mapan aglod. Basta agluto ka iti si Dainta. Naksit sa matilot-luto mo. Win ngagpaisaw. Ay, nalipatak mo ten ngaglut-luto ak gayam. Kanya nga mitar aramidem aya. Ay, agbuy-buyak iti live selling. Ay, padasak man ba't ti agorder iti online? Saan ay mabalin nga agluto ka pa'y nga umuna? Ay, sana mabalin inteng. Live selling nga road. Una yan, tikas to'y abyan. Ay, ano sampay lang ti aguray. Sana bale, tasaan mo't anarigat day ta trabaho. Kan maisa, agtugaw ka lang mo't dita? Inteng, atoy, nagtimpla ako ni ti kape. Ay, agyaman nakdungaw. Araman nakman. Da. Ay na. Ay. Anya nga'y timakunam. Kastoy ati timpla akayat ko. Tao po! Da. Ada tao iti Tao po! parangan. Ay, mabait lang ta kita. Ah. Ang mga nung napatag ti ibagana. Ay, agtugaw ka lang di tatasya kung timang kita. Na. Mga nutay order ko na itan. Anya. Ay, urayak pa ngagpukaw iti maminsan, sakbay arumwarak. Tapno makita ni Marikwanang nga ado ti in-order ko iti online. Naggadumot a karton day ta dungaw. Apay, dakas aya. Anya nga tilinaon na. Bag, sapatos, bestida, ken daddo mapay. Ay manong iti binayadam. 3,000 lang, mate. Ay, nagninamitan.
Unsa na bali taitalang met nga agorderak. Kita adungaw. Ang mga numaadik kamutan. Laglagi pang mga awan unay kwartata. Numaibos ta urong mao. Sa dino nga, iti pagalam, iti pagbayad mao. Nay, da kayo mo ti masabat ko antay. Sa dino ti papanan niyaw. Iti tersena ni Marikwanang. At dalamapan ko gatangan. Kasta ka day antay. Wen, si Kangay. Sa dino mo ti papanam. Inak makikapi ije balayaw. Ay, anya nga ta. No si kalangan ti ibaon ko agumatang iti tersena ni Marikwanang. Ha? Da kayo lang tanti mapanan tay. Ay, alamat na, kwarog. Da kayo ti gumatang antay. Sa nabalay. Asidag kamatay. Umuna ako ni ije balayaw. Sumaruno kayong tulangay. Tuyan ti kape agat gatangam, Maribanang. Ay, agyamanak, Marikwanang. Ay, uwang gayam. Adaytid ko kan kamaray. Anya day taya. Kayat mo timangan iti carbonara. Sobrang amin ta in-order ko iti online. Diyak gayam kabailan nga ibusan. Isong ala amon. Masapul pa'y lang mat nga ibaga na nga online tinangorderan na. Sa anak nga agbibisin. Nay, kitkita anak matlatan. Kayat mo wano saan? Ay, pasensya kan, Mare. Ang ada ngamin in-order kumat iti online, shawarma. Ay, ni Mari tuyang laang ti pang tadam. Sigurado akayat na. Agsisinnukat matandag delivery tayan da Maribanang. Padak samot na naadik iti online shopping. Marikwanang, gumatangak man. Nay, kasla dinak nakita. Marikwanang, gumatangak man. Anyat nga tangam aya. Gumatangak nga raw. Sa balimot nga mentikit kita. Kitaam ka diditayan da Maribanang. Nagadumot ti delivery man ang nakapila iti paraangan da. Wan nga agpaisaw. Nagado ti delivery man ang nakapila iti paraangan da kapitan. Ay, na yan ni Maribanang. Di na kayat ti agpaabak. Anyat ko na Marituyang. Ay, kwa maray. Ala, ibagamon. Ada nang ngagkukay. Kwa nga men, maray. Madlaw ko kat umapal ni Maribanang ken ka. Taado ti orderum iti online. Pasaray inal daw nga daw may ag-deliver. Kahit anya kumatiapalan na ditangay. Yakman amaw kin ni Maribanang. Agsasarunumot tanti may ag-deliver dito'y balayo ang kahil. Anyat orderin nyo aya. Ay, jakman amo ka ni Anteng. Pasarainal daw nga daw may ag-deliver. Kasano kat di na kayat agpaaba ka ni kagawad ko nang. Kayat na nga artapan ti bilang dagiti agidel-deliver iti order ni kagawad ko nang iti inal daw. Ay, dakas nga apal day tanang kahil. Hey, day tangarot ti kunakwarog. Hindi mo't denggan ni Anting. Kasano no maibus ti urnong yaw? Bahala na siya. Yaman ang dagiti in-order mo, aya. Ay, kwintas day tainteng. 18K gold from Saudi. Anya, tila orderin. Jakmat ipalubos nga artapan nak ni Marikwanang. Saan nagapotaado ti orderin ni kagawad ko ng iti online? Kay tulad mo ten. Apay masapol nga artapap. Dakas nga apal ti kastado mo. Di nakman pakibiyangan si ka, inteng. Inton ko, daytan ti pakaisagsag maka. Di nakpakibiyangan kunakmay. Hay, makamu ka. Ngayon no dadakas ang mapasamakan ka, di nakpapabasulan ka. Mare, umayak man. Nay, si kamot gaya Maribanang. Apay.
Mga no ada kwartam mabalin nga utangag. Sa dino kumangay ti pangalaak iti kwartak maray, saan pa'y mat anag sweldo dabadungkaw, awan pa'y impaw itna. Ay, kasanungatan. Sapay ado ti mai-deliver nga in-order ko inton madamdama. Order mo iti online. Wen, marituyang. No apay mat nga min anag-order ka pa'y laeng. Umapalak nga rod ka ni Marikwanang. Ay na Maribanang, saan arumbeng nga apalam ni Marikwanang? Gaputa ka na yun nga agpay-deliver. Ay, saan, Mare? Saanak nga agpaabakon kwa na? No kabailan na ti agpa-deliver iti kanon na. Kabailak mo ti agpa-deliver iti kanon mi kan ni Inteng. Uray nagkapo iti utang. Ay, kwa. Ay, ditakan, Mare. Mapanak iti ayan ni Kwarog. Ngay, apay ngay may kayo dito balay ka, antay. Ada kwartam mabalin abuludan. Awan, antay. Uray sa nga ribo laeng. Pasensya kayo. Awan mo't may pabulod ka, oh. No, pa ito, mata nagaduti orderan nyo iti online. Ay, ibagakken ka, Kwarog. Kabailak nga aramidan, no anya ti aramidan ni Marikwanang. No kabailan na ti agorder iti bestida na iti online, kabailak met. No kabailan na ti agorder iti kanon na iti online, kabailak met, Kwarog. Sana nasaya ti kasta, antay. Ay, sana kapaatiw iti dayja ang Marikwanang. No kasta nga raod, mabalin yung ti pumanaw, antay. Pasensya kayo, tawan maipabulod ko akwarta kada kayaw. Ha! Awan pa'y sir-serbem, Kwarog. Ha? Ay, nagsakit mo ti pa nagsasaw, mantay. Ay, saan mo't gayam amadlaw asyak ni Banang no agaramatak itiweg. Sigurado adidak mailasin dagiti delivery rider iti kastoy alangak. Ha, ken baliwak tulangan ti boses ka. Tapno saan amadlaw asyak ni Banang. Tao po! Ah, Tao po! isunday tati delivery man amang i-deliver iti order ko. Delivery po para kay Mambanang. Ay, anya ti masapol mo, sir. Ah, adda ka din ni Mambanang, nana? Ay, kwa. Awan ni Banang dito'y, sir. Ay, kasano ngayon dagiti order na? Sapay na daw. Mano ti order na ya, sir. No, total kamin. Umabot iti 3,000, ma'am. Anya? Ni, apay anak lahat kayo, ma'am. Ay, kwa. Pasensya kan nga mawan ni Banang dito'y balay da, sir. Ada na patag anapanan na. Katinton sumaruno abulan nga gawin. Ay, kasta ka di, ma'am. Tingamin bilin ni Ma'am Charis kat i-deliver ka amin nga order ni Ma'am Banang. Ah, basta. Awan ni Banang dito'y kunakmit. Awan pa timbati na pagbayad ko iti dayta, sir. Sige, tay bagak tulangan iti Boss May. Ngam numakontak iyaw ni Ma'am Banang, pakibagatik sa nalangan ni Ma'am May, tapno sana makaungat. Sige, sir. Pasensya ka na. Tawan mo't nga mintimbati na pagbayad ko. Ay, Banag! Apay kasta tilagam? Ay, Nakakostyum ka? Ay, aktal na ka. Aktal na ka. Iso ka diti asawa yo, ma'am. Ay, kwa, ay, san. Na, tas sa balip dum. Ay, kwa, sir. Pasensyaan yun to'y kadwak. Agbalang aminan. Di yu aputan ti agong kan ngiwat ni sir. Ang mga ano sana makaangas. Batandak po ka. Nagpapaspasamak. Ala, sir, mabalin mo ti pumanaw. Agsubli kayong tulangan iti sa baling alda. Kaya ti mapaspasamak. Apay mo't akas dyan ti inaramid mo. Pinabainan nak iti sangwanan day dyan a delivery man. Ay, kasano? Kat di mo amo ti makikooperate. Ay, Nagdisgaysak lang nga rodain. Awan nga min ti pagbayad ko iti order ko.
Ang manyat inaramid mau. Ay saan saya at tikasta. Inraman dak pa yun iti kalukwam. Tapnoy bagakan ka. Sanak nga agbala. Period. Acting lang dayjay inteng. Si kamot. Uray no acting ata nasaktanak mo't. Adda ka dita, nanabanang. Ne, Anda mo't magpukpukaw. ni Ma'am Charis dayjay inteng. Mala, siya kung ti makisarita kun ko ana. Una. Ay, anya dayjay, ma'am. Adda ka matgayam dito ibalayo. Ngam apay adi mo inala ti order mo. Ay, kasangsangpot ko lang itay, Ma'am Charis. Ay nanabanang, di ka naglibak. Amok tinaramid mo iti delivery rider nga imay nag-deliver itay. Kwa, ma'am. Ay, agpalawaga. Alaam amin da iti order mo, kat itad mo ti bayad na, itamot laang. Mabalin ka de a half payment pa ilaang, ma'am. Awan ngamin ti kwarta kita kat. Saan amabalin? Bayadam amin da ito'y, wano ipapulis ka. Saan kumamot akas ta, Ma'am Charis? No kasta nga rod, agtungpal ka, itinagsaritaan ta. Ay nanabanang, tidakas nga apal kat liklikam. Tapno mailisi ka, iti mabalin, apaka isagmakam. Hala sige, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan.